Punuli. Penetabel sing si hombing sering minta tuhita kan? Baik namu? Kurang gogo. Alu si hamu inang jebo rusib bolon. Oh, orang samang goari herana sering berjami tu kami ikut tu amata kami belsing si hombing sohona sering no berjami tu si malingkar ido naeng nenar hakku memang di kau tu amata. Di dia. Di Si malingkar inang. Si malingkar. Medan, HKBP Perumnas. Sering kan si malingkar. Ido pas do amang do hora samang. Orang senang. Sering kan si malingkar. Iya. Oke, amang inang. Acara ngane kita mulai dah. Anu metalan untuk bisa marhatai selesai acara dah. Horas, selamat datang ma di Gospel Light for Indonesia. Patadahon Gospel Light for Indonesia, imana ditoruni Badan Hukum Yayasan Godukasi Persada Nusantara. Gospel Light for Indonesia, ima sada lembaga interdenominasi na masihol na humanodangi bangso Indonesia dohot barita nauli sian Jesus Kristus, lighting the nation with the gospel. Gospel Light for Indonesia sayradido lahu makubasi huriana marhiti ulaun partodion na lahu patuguhon pardalanan ni partodiota rapon Jesus Kristus. Ragam pakubasyon ni GLFI ima para raton hata ni dibata marhata Indonesia, marhata Batak, opung online, ladies online, gospel time, Go Kids Asia ima pakubasyon tudak dana, renungan di Radio Bunga Bakung, podcast 20 persiajaran arga di halak Kristen Asia, nabuy mabuan habubaon ningolu marhata Batak, marhata Jawa dohot marhata Sunda. Pakkobasion Zuminar Ganup Minggu. Pakkobasion Cuminar Ganup Bulan. Jupangi mahami marhite media sosial manang marhite link na ditorwon. GLFI radetotong laho makubasi. Tabe siang kami tuan ni GLFI Badita Dr. Thomas Siswadi Sihombing MTH Dohot Sadoktin. Mau lihat tema di Parsaurata Bornginon. Horas. Horas jala mauliate ma di haromuna akadonga samudar Batak di acara bangso na pinili. Ada orang dibertiap au nung ngamar dosa. Tangaku mardosa, majuaku mardosa, maluluku mardosa, si pareoku mardosa, pamangaku mardosa, pikiraku mardosa, pakilalaku tong mardosa. Jala do kata ni debata, upa tinuhur ni dosa do hamatean. Jadi hamana bulu honokku, bodo habrjokku palu haunau, bui do hinana sida. Saya ingat do akan support semaram-semarina. Lumubi tikiju pari Natal. Bodoh emang rupiah asa bongol tu surugo. Jojod do rupiah akka halak na susa. Mari tanah hujakku nasi dari jabukku. Tong do boyon palua au. Persangapi do akan asing. Lumubi ma
akay na namabalu, dohot na tua-tua. Tumbodoy, manesa karusaku, lubisyanita he. Berjudo au, maleo peliaku tu gereja. Wamu sedulu hoton, tumbodo on manesa sara pedosaku, marjuta-juta jolma di papitung hoton. Maulahon sude akan daringgan di rohana, dohot ha berjuon, sian roha alai rohana mardosa. Asang giat na marhitai, tungbui manesa sada dosa pe. Alai tung suadong do tudos ni. Agan dotik do hita mardosa. Hape dang nabuhi hitagan berjuom. Maulahon akan daringgan dohot agha berjuon. Dugi muse, Jesayas ono peluang pamadok, jala doson halak naramut do hami sude. Jala songon ulos namar sapu daro-daro sude hati goran nami. Bingung hamu? Tadab do debata. Si bolis do nambah bingung kamu. Tung suadong gugotta. Asa tung takas mata boto. Ay holan ala pakukop na do namanggarar sude utang dosatta. Kristus mate di hau kunar silang. Ay siyan asinirohado uban na malua hamu dalam hapersiaon. Dada binahem muna. Silehon-lehon ni debatado. Tiki persia hita, bisa sa debata sudah dusatta. Jala di bau bahita, gabe apunan ni debata. Gabe aka anak ni debata. Kristus maringanan di bagasan hita, di bagasan rohatta. Gabe dong mata damudar ni Yesus di hita na persia tu ibana. Idoban na hita pe gabe bumergogo, jala marlomo ni roha mangulahon akan daringgan, maribu-ribu haberjuon, dingolutta. Gabe marlomo ni roha mahita, mangulahon akan daringgan, dohot akka haberjuon, songot tadda naung dipalua hita. Pinarade ni Gospel Light for Indonesia, manodang Indonesia marhite sodang barita naulina sian Kristus. Shalom, Horas, selamat datang ma tudang dohot dainang nang sude di hita saluhut dongan saha persiaon manang di dia pe hita maringanan madok malate godang mahita tu debatata perdenggan basai ima Tuhan ta Yesus ala dileh do hita di bagas bornginon partikian bo hita marpungu di acara nai patu pahami ima sian Gospel Light for Indonesia ima acara bangso na pinilit. Songot tema di hita di bagas bornginon ima pajongjong madirim gabe tiruan nanienet sian Titus bidu 2 ayat 7a ima nalaho ni pasahaton ni amang naposona ima amang padita belsing si hombing di tonga-tongata di bagas bornginon. Rap mahita pahihut-ihut acarata di bagas bornginon tapasada marohata tapal dukma dirita rap mahita mamuka maridde mahita siat buku ede nomor 752 pasu-pasu hami o Tuhan. Sayang
acara tadi bagas pernginon ima siantang yang pamuhai na dibuan ni amang padita huntal manalu MTH tunaposona hupasat kami. Damang dainang nang pinaribut pe tapasada ma rohata martang yang mahita. Tung tamahami madok mulyate tuho ali debata nami debata jahuba. Siala di bagasan borginon na liamang buhay hami luas ho mamuji jala pasang apoko. Lubisiani tahe tokenai pe hami nang ubege hatami. Atong aliamang pasahatay masaluhut na kaparhubas. Tubagasan asin roham. Amang Leonardo so nama buwan acara homa na manugunugu marhito dimto di perbadia. Asabu di buwan acara on siyan mula na sa tujung na pe tau hasangapon di gawarmu. Suasong niya mang pasahat hami tuho amang parjamitan nami. Imamang pendita belising si Hombing MTH MA. Tungpos situturuhan nami iya liamang iya na posomong nang dipakehodo gudang marjamita. Na posomong nang dimiyahi hodo. Alani liamang pakke ma amang pandita namion patol hason barita nauli tu hami. Asa taruli hami siyan hatami jala marsangap ho marhitei. Suang-suang niya liamang pasatami tuho amang moderator nami na buwan suku-suku dohot alus ima amang lekso 5 jutak. Asa saluhut na pianong amang ture perdalan na jala tung takas kuboto hami saluhut na hatami. Nang sudi akan naman dohoti ya liamang lehon matuhami saluhut na suatu turuhan nami na mawas male tu hatami. Asa ditikti na pasomi pasaton hatami boy hubege watu si hami jala husipa kami derohan nami dohot huparangurhuk kami. Nasong niya liamang internet sinyal HP dohot laptop pena naripakai kami saluhut na son sarana pasu-pasu mai asa marhitei tumboy saluhut na ula pertodionon mardalan dohot denggan. Atong dihoma aliamang hasangapon dohot hamulian ro di saliling-nililing na di bagasan Kristus Jesus upukahami ma ulaon pertodionon. Amen. Amen. Mulate tu amang padita kuntal manalu. Taudu tima acarata di bagas bornginon. Tapi gema songon hata soso-soso ima sian amang napadirihon Gospel Light for Indonesia. Ima amang padita Dr. Paul Cho Sihombing nang diruti dohot visi misi BNP. Oras. Saya Pendeta Dr. Paul Cho Sihombing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa Batak. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Horas madihita saluhut na damang dainang. Asa pa binabutohom matuhamu di acara BNP manang bangsa Batak na pinilit ima na pinatupan ni Jelefai manang sodang barita nauli tu Indonesia. Jelefai songon sada nembaga na parato barita nauli nagabedongan ni gudang gereja. Alai Jelefai dang sian sada gereja gabungan sian aka interdenominasi gereja. Ya bangsa Batak na penilitnya debata kakastarida doi sian barbarita nauli tinongos ni debata tu tano Batak. Ima munson dohot leman tangan sepersia dope aka uputa tu Tuhan Yesus. Ale tumpe mata nasi dari pusa di Tanah Batak, mana di Lubu Pining, tong dope tongos debata no mensen.
asa marhitay boy di patolhas di pararat barita nauli tu halak kita pang subatak asa marhite nalo perselhot naman jalo jesusi gabe tuan jalo si palua saot mabang subatak gabe bangso na pinilit ni debatak ya bisi manang si Rimon sian benpe ima gabe bangso batak na tarpasu-pasu jala gabe pasu-pasu marhite asin na rohani debata naung mamilit hita sada Petrus 2 ayat sia jala misi manang siulaw ni benpe ima tolupe penaparjolo pahehehon persauran dia kadongan batak samudar di bagasan Yesus Kristus penapaduahon patuguhon na persyaon diganup hita halak Kristen Batak penapatuluhon pabarohon pasu-pasu sadok halak Batak songoni nang tuso de bangso mauliate Mauliate imanakin songon hata soso-soso nang songoni visi-misi ni BNP Taudu timong si acara ta di bagas berenginon nung ngalam jonok behita tu partikian nang tapai maima imanalaho mabegi hatani debata hita di bagas berenginon maridde mahita sian buku edde nomor 240 lalu salelengho di Tanoo. Nunga sahat behita tu partikian naung tapai maima imanalaho mabegi hatani di bata hita di bagas berenginon alayat dorang kupasahat tami tu amang naposona di laho hupatad dahon nasida tu hita salut di bagas berenginon ise do nasida nalau pasat ton hatani di bata rap mahita marnida sian video nadipatu pahami.
Amang Naposona, Amang Padita, Belsing, Sihombing, MTH, MA, Kupasahat Tami Partikian. Martangiang Mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikirat tabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amin. Satabi amang boy dang tarida kami pidoni amang. O gabi namu. Nga. Oh, dati ba? Hata ni Tuhata barita nauli di punguata nauli bangso na pinilit. Ima na tersurat di Titus biddu 2 ayat 7a. Sadok pajongjong madirim tiruan diaka ulaun na denggan. Ima sahakna. Ia si Titus ima dongan saulaun ni Apostel Paulus molosonari di dok satu tim jala marhobas do ibana di Pulau Kreta. Di bagasan pelayanan pakubasyon ni si Titus dipangido Apostel Paulus do asa gabe tiruan gabe teladan si Titus di tonga-tonga ni Huria dohot masyarakat di si. Laos ido nang dibangido hatari tuhatta tuhita saluhuna bangso na pinilit asa gabe tiruan teladan kita di parnguluot ta sigano pari. Laos di surat ni Apostel Pauluson di bawah do tuhita na adong do tolu dimensi kehidupan orang Kristen.
nagabi tiruan di tengah-tengah ni masyarakat sekitar kita. Dimensi parjolo ima dimensi vertikal tu debata. Dimensi kedua ima dimensi indip ke dalam diri sendiri. Dimensi ketiga ima dimensi horizontal kepada sesama umat manusia. Imana tersurat di Titus 2 ayat 2. Hirasma marhaporsiao benget marroha jala masih haholongan. Perjolo dimensi vertikal. Hisar marhaporsiao. Sungguh percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bukan hanya di dalam perkataan, ucapan, tetapi benar-benar mendarah daging disadok pernguluan siganupari. Marpakirimon namangulu. Pertangian tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetap bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tetap menyembah Tuhan dalam segala kehidupan kita. Jala dimensi vertikal tu debata marperbuehon. Dimensi yang kedua, dimensi indip, yaitu ke dalam diri sendiri. Hidok di Titus 2 ayat 2, benget marroha. Unang mura madeli. Unang mura putus asa. Alay benget. Sabar. Sabar on, baik secara psikologi, fisiologis, adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Molo di zaman on, kekuatan yang paling penting adalah benget dohot sabar. Ha bengeton dohot hasabaron. Molo najolo akka amatta oputta di huta, molo do najago da hebat ima nasayolo gugu-gugu suarana. Saya komonang di pakatayon, manonggahi, berbada, apalagi di pesta adat, ikut kesehatan anak saud. Ala yang gunuaing kekuatan ima mau mengalah, mau merendahkan diri, sabar, benget, odo kekuatan. Nang di tengah-tengah ni punguan organisasi, di tengah-tengah ni keluarga, di tengah-tengah ni permergaum, di kantor, di dia pehita, adong kesibukan dan kegiatan. Habengeton, kesabaran, mau mengalah, menerima apa adanya, dan tenang. Odo kekuatan yang luar biasa. Amin. Ido odo kekuatan. Mampu mengendalikan diri. Gudanggo halak batak. Maaf. 1000 kali maaf.
at tarisondo hita kelebihan tanda kutip urok ba kelebihan napes sebetulnya kekurangan, kurang mampu mengendalikan diri, murah manonggahi, murah muruk-muruk. Jadi dimensi indip ke dalam perbuatan di haprosiau ini membuat kita kuat, mampu mengendalikan diri. Tetap semangat. Marroha natorang. Hati yang jernih. EQ. Memiliki emotional quotient. Dua halak guru besar Harvard University, Profesor Dr. Stephen Covey, atau Profesor Dr. Daniel Goleman, adok dulu kecerdasan, AQ, EQ, do SQ. SQ, spiritual quotient, iman. Kedua EQ, emotional quotient, kecerdasan hati, omme. Marroha natorang, jala kuat, jernih, tenang, sabar, benget. Memang adong do AQ, intelligent quotient, kecerdasan berpikir. Perlu doi, aliang ono perlu SQ do, spiritual quotient, do emotional quotient. Adong do bepatarang tadi sih. Napatuluhon dimensi horizontal. Omma di pajozor di turpukon di titus sada saat titus todo mas segurang di pajozor di son ale manukujo buru pajozorokku di dok di son. Dimensi horizontal, hubungan kepada sesama manusia, urang adok kita marroha najuking. Jelas doi. Itu pukul. Marroha najuking lapatanna unang majugati. Jangan menjahati. Jangan memancing-mancing amarah orang lain. Unang niang-niang makatai. Unak kasurahan. Unak panggawari. Unak kolon nagaw. Unang parpiri-piri. Jangan pemarah. Unak si soburtuak. Anggoy ngamoro na yang halak kita. Unak perbada. Unang marpangomuan na soture. Korupsi. Unang perhata na sogabean. Unang mangaliluhodongan, jangan membawa sesat. Unang pergagap, jangan pembohong. Unang perroha butuha, unang mokus. Unang nalosok, jangan pemalas. Unang perroha narocom, jangan hati yang najis. Unang tois merroha, jangan tinggi hati, sombong. Jangan sombong. Unang panihas-nihasi. Jangan memfitnah. Unang menggagai, manonggahi. Unang mangahuti. Jangan rakus mengambil hak orang lain. Unang mangicahi dongan. Unang mersual-sual. Unang semerbada. Unang merlateni roha. Omman yakon nanoaing hotel. Hotel. Hosom, teal, elak ni roha. Unang marhotel. Boido modom di hotel. Boido modom di hotel. Ale unang marhotel ade. Unang masih hosoman. Jangan saling membenci. Masih gajanggo di patorang Apostol Paulus. Tusi Titus on. Alai. Omma paranehon. Masih haholongan mahamu. Omma apalan na perlu
di dimensi horizontal. Saling kasih mengasihi. Holong kasih. Ikon parohana labok. Lembut, tenang, jangan murah tersinggung, jangan murah marah. Iko pangaju, memaafkan. Mari kita memaafkan. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Ikon basa mangalehon, pemberi. Pertamue. Halak na burju mangalehon, sailas dorohani. Itu contoh. Amat tahami na jolo, olor si pata mula jamualu, borongin tujawu siya lapo. Alay mula siya nalaman, kasi senyum-senyum. Saya mekkel senyum. Satu pitu, senyum. Baroma inang ngami. Basa saya mekkel ho. Tabo hui lalabain na ay. Hugar tuwa gi hula-hula tahu tasoy di suyin na. Opa meja hugar suyin na. Sa di hebel mo. Ba marbondo to. Di garar opa meja. Alay marbon. Ala anggina do perkudi pernapoy. Marhusip. Marsukot hugar pein na. Memang di garar ro. Yay. Masih pak diharap baca kadang-kadang si panggaron. Opa meja di garar tua do tabula alai merbon. Dia mengesakui. Alai semekkel. Jadi Roma ingat tahamu sampai bersukut naik. Ama ahain na Tuhan wa. Asotor senyum-senyum bapakmu sama ginolinda. Ngamorom. Alai sebarukur alai sesenyumin na. Jadi memang menurut psikolog orang pemberi, orang yang selalu mau menolong orang lain, dia memiliki hati yang baik dan menimbulkan produksi yang baik, yaitu produksi hormon endorfin. Hormon endorfin sangat berguna bagi kita, apalagi pada zaman sekarang, apalagi pada zaman COVID-19. Sangat penting hormon endorfin. Karena hormon endorfin bisa mengatasi kecemasan dan menimbulkan hormon-hormon terus berkeliling-keliling dalam tubuh kita untuk melihat mana yang kurang baik, mana yang agak sakit, terus diisi disembuhkan sehingga kita semakin sehat. Jalodok kona di Amsal 10:10. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi saya firman Tuhan di hormon endorfin ini. Jadi mulo tidak kadongata orang yang suka mengasihi parholongi roha, suka memberi, sehat deh. Amin. Gitu. Oma dimensi horizontal. Pertamue bahasa mangalehon. Toman, bonar, badia, daulat. Ringgas tulau nadenggan. Apalagi ya keamamannya halak kita noaing. Olodo agak malas. Sautik hulahi taringo tu hormon endorfin. Noaing menurut para ahli di zaman COVID-19 godang do timbul gangguan fisiologis. Salah satu digawari anxiety, kecemasan, takut keluar, takut ke pesta, takut bertemu orang lain, takut berkomunikasi secara langsung di komunitas, takut tertular. Terlalu sering cuci tangan, baik cuci tangan, habis alkohol 1 botol tiap hari, terus kemar alkohol, secemas. Adong dong asong ni, ala ijarang akadongan. Jadi termangan, cuci tangan di mana termangan. Salah, bah.
ikut cuci tangan do HP baru ko maralkohol do peawin na baru HP ya lagi dehanon cuci tangan na maralkohol buse bagayan lagi dehani dua pokku contoh alani do habak kadongan ini bukan penghakiman molo tidak kanoaing godang aka hal-hal na terjadi na sangat menakutkan ala godang nuang anxiety godang stres godang galau godang depresi maaf akan driver truk nuai sering mengalami tabrakan melanggar ala mengalami galau di hati bahkan godang nuang dongan oro tepu muru-muru alai dak kuwo to arok kala kita dak pola na menghakimi ba dibunuhin na dongan na seulau di Bekasi mang naranya hamai gudang hal terjadi di galau cemas jalan mengandung boy gabi penyakit GERD asam lambung gudang waing idok penyakit jantung HP asam lambung go mendesak siap perut tu jantung tu dada ujungnya terdesak madadai do satu kerongkongan alani anxiety GERD alani perlu kita tetap berdoa dan tetap bersukacita tetap mau mengasihi orang lain asa dipasu-pasu debata kita sehingga terjadi peningkatan hormon endorfin mencegah anxiety, mencegah kecemasan, mengobati stres, mengobati depresi, mengobati hati yang galau, sehingga kita tetap senyum-senyum dan bersukacita. Di hamuak kadongan, adong hal na perpulu di son. Burju di tonga-tonga ni keluarga. Asaboy keluargai gabe huria namekmet gereja milik Tuhan. Karena sekarang anak-anak perlu bimbingan secara langsung dari kita, seorang bapak dan seorang ibu. Kita, kalaupun tidak pendeta, kalaupun tidak guru huria, kalaupun tidak evangelis, kalau tidak penginjil, tidak sintua, tetapi kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Semua kita hamba Tuhan. Jadi kita di rumah kita adalah sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Perlu kita bergaul dengan baik dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, memberikan firman Tuhan, sama-sama bernyanyi, sama-sama berdoa. Mari kita jadikan kita menjadi tiruan di tengah-tengah keluarga. Ido diodolhon Apostol Paulus tu si Titus dohot tu au dohot tu ita saluna gabe tiruan mahamu itonga-tonga ni masyarakat dohot itonga-tonga ni keluarga masih godang noaing akada dana holan nama niup HP holan berHP torus solak kabi buhado manot tamang atasi tabay ma sajum manastarang tiap hari adong persekutuan. Tak boleh ko secara formal, bodoh setengah formal, bodoh formal. Alai tabain komunikasi yang baik. Ai kita do sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah di keluarga kita. Jala di bagasan nido hamuak karomang perlu kita makumuruhon hata di Tuhani. Asa boy kita memiliki di Titus 2 ayat 2 haporsiaon tu debata dohot bengek ni roha dohot holong ni roha di bagasan nido hita boy gabi tiruan di tonga-tonga ni keluarga dohot di tonga-tonga ni masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangi yang mahita. Ale Jahuba debata amanami. Pasu-pasu mahatam nau hubigi hami. Tuhan, asir roham di hami.
Pargugui hami jala pasu-pasu. Asabui hami gabi tiruan teladan. Di tengah-tengah ni keluarga nami. Doa di tengah-tengah ni masyarakat nami. Marahite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Mula tegodang amang padita belsing si hombing MTH MA nong pasahaton hatani debata di tengah-tengah tadi bagas boringinon. Tuita salutna alay dangula ni amang do inang radi dupe anon amang naposona lamat dongan hita di sesi suku-sukun dohot alus. Alay dorang sumasuk kita tuh sesi suku-suku dohot alus. Rap majo hita margobar nadi uluhon ni amang obi si hombi. Nauli amang Leo. Oke, tu amang do dainang asarap margombar mahita. Tadi ma tu amang do dainang lamam buka kameramu. Unang lupa membayan reaction lopi nararai. Tongoni, tongonon. Oke. Buat masyanon sada dua tolu. Ya, sahalinai amang inang. Sada dua tolu. Oke, moliate amang inang. Lupa ulak kami tu amang Leo. Moliate amang obi si hombing. Tu damang doh dainang. Saat maita tu sesi suku-suku doh alus. Tu sesi suku-suku do alus upasata mima tu amang naposona evangelis election simanjuntak lau manguluh kita sesi suku-suku do alus. Muliate amang si tanggang. Muliate mari Tuhan, muliate matutu dia mata perjamita ya mamang pendita belsing si hobing naung pasahaton. Paturakon hatan di bata di tonga-tongata di bagasan bornginon. Nunga di pasahat nasida benian, nunga di patorang nasida, alai di hamu amanami dohotina nami. Ati BH adong dope suku-suku nasolok di bagas rohamuna, taringo tu topik di bagasan bornginon. Asalam tumakas, lalu molo takas taatusi hatani Tuhani, lam boy matutu hangulu honotta manang parangi honotta dingolutta sigano pare. Jadi songon tema di bagasan di bornginon ima pajongjong madirim gabetiruan. Alani ia manginang mulu adong do suku-suku munah boy masurat to kamu marhite kolom chat di aplikasi Zoomon. Adong chat room. Di sima surat to kamu mulu adong suku-suku muna taringo tu topik ta di bagasan bornginon. Taringo tu buhado asa gawe tirua kita di ngoluta. Amang perjamita nami adong songono suku-sukun pamuhay maun nakingan di dok amang ima dimensi in depth. Jadi buhado asabui hita amang gabe persabar. Songono nyan ngai dok konamang nakingan ni hita halak batak ay maulo gabi persabar. Ima suku-suku pamuhay iyamang. Buhado asa gabi persabar. Asalam dimensi in depth so na pinatorang niyamang inakingan asalam bagas. Atar songoni ima suku-suku niyamang mauliate. Langsung ma di alusi yamang. Asa sabi pa imana siyan na asing. Maulate yang maksima jutak. Jadi bohado hita asa persabar, itu kan, amang?
Ido amang, ido. Perjulu songon nakingani ikon dimulai dari dimensi vertikal. Ikon togu hapor seota tu debata. Tu Yesus Kristus doh tu ton di porbadia. Mangolu di bagasa Yesus. Jadi Tuhan Yesus persabar. Dilicini, sabar Tuhan Yesus. Dipersilakon, sabar Tuhan Yesus. Jadi asabo kita persabar, si tong mangolu haporsiota sungguh-sungguh kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Molo si tong haporsiotai pasti haporsiau ini berbuahkan berperbuehon hasabaron ala songona taingot alai jujur mah ngalupa wayak dadang betua yau karena dong dusia perbueh ni ton di porbadia termasuk kesabaran. Jadi kujujur aku ketong nakingan nakudulu yalanya hama yang gurang nakingan duluku. Kan ada usia perbueh ini to di porbadia. Buah roh. Satu kesabaran. Jadi mulai sukuna maksimal jutak bahwa tidak mendukung bahwa harus sabar mengulu di berasa di mata ama Tuhan Yesus to di porbadia. Ai perbueh itu di porbadia ima kesabaran. Jadi ibena horokon amang dalagu haporsiaun na sungguh-sungguh ida pala napon una formalitas una haporsia inna alai dak sungguh-sungguh. Jadi ida amang dalagu parbuai di haporsiaun jadi do buah roh termasuk kesabaran. Jala odo kekuatan na perlu naik. Baik itu ngatongan di keluarga. Itu ngatongan di keluarga. Ama sabar. Mulai ada kelemahan ni ina. Ina sabar kalau ada kelemahan ama. Orang tua sabar kalau ada kelemahan anak-anak. Dan didoakan, diajari, dipodai dengan kesabaran. Maaf. Apala ditikio dan gabe muruk tuan akon. Ayo juru tu, mari, ayo, dang masa binuaingi. Waduh. Songonau tu anakku na penang berkeluarga dua anakku bawa berkeluarga, dake huruk gori, bapak aniku. Seheran dohala, tu pau pukopung nikuru. Tuboruku itu nikuru. Jadi mari kita saling menghargai. Jadi ikon bahasa-bahasa na limbuk mana tikyo. Apalagi zaman online. Memang selama-lamanya alai khusus apalagi di zaman online. Ay terngiri do noengo. Iben na gurang akan orok ko naking na mangulahi sa witote. Gurang ketindakan-tindakan na ngiri-ngiri na masa online. So na taida mulai TV dilisi didorong di arte gori. Ada kalau sirok gor atau gua halak kita ngiri-ngiri. Jadi perlu sitong mangulu sungguh-sungguh porsea tu debata tu jekistur sabar mahita. Molate maksimal jutak. Molate itu tuh amang perjamitan nami. Itu memang hasabaronon era songon gabi pergumulan do di Garut Jolmati amang. Olo. Terlumubi madihita halak Batak terhera minim do hasabaron. Ido, apalah ido? Namora-mora buruk kita. Ido. Jadi songon dari dok mata perjamitan nakingan asa hok mahita asa marsitutu mahita makaposi jaho bade bata di ngolutta. Jadi moliate di alus munamang
adong songon suku-suku na masuk songon muse mardokon ahado astuan ni lemah lembut amang. Mamang? Ahado astuan ni lemah lembut, molo lemah lembut. Oh, acuan na mga te. Astuan na mungkin pangatusian songon dia do maksud ni lemah lembut. Atar songon ni manuai ngonamang. Malate mang. Memang ido. Napedakiarong do nalabok maroha. Nalabok maroha. Jadi alai setong mak mula hulak. Atarom menahurak di halak kita. Ai sudah itu kita nakaras. Keras. Nakaras ini nate awang. Aduh. Puji Tuhan utung moro firman Tuhan bah utung maro berita nali tu halak Batak. Ang widak ko to be. Akan nama ramaranggi. Boy berbeda. Dia bos bakulingan. Kan di Tagura kosong ni. Nama ramaranggi. Murah, tersinggung. Jadi ubakna ima hati yang lembut yang berasal dari Tuhan. Unang muramu. Jolo ibarat jolo song na dia tenang so martangian so. Molo madok sidohonon. Itor de bajo torturu. Aturan ayo ai boharon dakingan horoa perdalangan muna. Tadi betul. Biasanya kan molo lawinat tamaronan yung naliling amalay baga ayo nah itu orang di kita sada menurunkan ay itu betul itu senyum omat to kalabataki iro iko boyro ay mak na macet na kindalan iya pak iya oh tema ay masay tuan ak pesong iro mula terlebak rosa sikora. Anong nihita jo tenang jo. Magtangiyak kita. Dali Tuhan asiroham palaborohak. Pak, kenapa tadi agak lama pulang? Jadi manggati na to. Alay unang munafik udah kola di luar, ikono di bagasan. Berani mengendalikan diri. Kalau sida tong buah-buah roh ikan pengendalian pengendalian diri. Ekonomi do pengendalian diri baru boleh lapo. Mula dang boy adok pengendalian diri, mengarajai diri, dan bukan boleh lapo. Jadi kota atur to frekuensi. Itu to. Aturan bakatai. Baru tersenyum. Kok lama tadi pulangnya? Udah beres. Hati kita pun damai, lembut. Jadi mulai suku tulak si majuta nakingan kudungan tak bohar sebagai lembut. Berdoa kepada Tuhan, tenangkan diri, dan kita meniru Tuhan Yesus, marlabok ngeroha, lembut, baru to di porbadia mangarja kita. Takendaliho madita, tauruima, tekanan ni. Ujungnya atura gugos warai boy ma alapatan na mololos kadar 10 boy gabe opat tomang na 2 unang pitu 10 rupanya molo muruk opat batok tenang baru pulang ya tadi macet ya oh tenang ya ayo makan udah jadi saya contoh merupani tulang bah sudah do hita anak Batak olo muruk alai molo nuaing ala nunga do kata ni Tuhan ta firman Tuhan ba tahanguduhom ma firman Tuhan ni so terpukta yurinon gabi tiruam mahita boy mengendalikan diri mengarjai diri sabar labok lembut tenang jala hita pe sehat ai hala na moro-moro muruk isido lo jatugi malubuk-lubuk do tekanan darah yo lo stroke ito topuolo peol rukui. Jadi moloboy, undang be muruk-muruk behita. Amin. Undang be muruk-muruk behita.
Unang beolo hita be manong kaki. Unang beolo hita muru. Dagarong menoek tikina muru. Baik tudongan, baik apalagi tu keluarga. Baik dia kapasoran dan dikatur pe. So lima tulak si majutak kurang lebih masih jauh kita. Mau lihat ya, Mang, mau lihat ya. Oke, tahu duti mamuse. Dita he mulu arong dope nanaing manukun. Boy ma surat tok kamu. Oke. Arong na angkat tangan. Taleo maju tiki nanaing manukun secara langsung. Mau lihat ya? Inang swasti lumban raja nanaing manukun dohamu secara langsung inang. Oh, ini sepertinya. Oke. Molo naing manukun hamuan non inang angkat tamu mo setengah muna da asa hubatur maju sonari. Masih di mute Inna, masih di mute. Buka maju ahad. Oh. Mungkin boy itu teknisi asa boy dibuka. Shalom, Mamang. Iya, shalom inang. Aha suku-suku muna ya, inang. Mau Mungkin lihat boy ya, langsung dibuka Mau kamera lihat ya, asa boy songonna langsung tarida tu amata parjabitata tu amata badita mulu boy alai mulu adong do halangan ba dang pola buat Nes. Shalom, Mamang. Mau Shalom, lihat Inang. Amang? Mau lihat Amang di Partikienon? Manukum maju Amang. Bohado hita menyikapi situasi molo ditiki adong jolma nama bain hacit niroha di dia jolmaon ngata anggap songo saudara ta sendiri alahi bui imana mabben hacit niroha nasota duga hian jala bohado iba ngasanga mago hapor seonon bohado mabbain asa bui mula rohani iba muse menyikapi situasi onamang baru napa dua honamang songo dia do hita martangi yang nadenggan asa diajari di perbadiahi hita di bagasan perdalanan di ngolutta alana porseado au di tiki hita medalani ngolu-ngoluan saya dong do Roh Kudus nanaing mengajari kita oh tiki mangulau sesuatu oh nadenggan oh daun herana buti ama mau lihat ya ma Napa dua honi je inang, saya ulah kamu jo. Napa dua honi? Napa jolo namang napa dua ho namang? Napa dua hodo? Anggo dapat jolo kan, adong dong maben haci ni roha kan? Ido. Napa dua honi teh ya? Napa dua honi amang? Songo dia do hita martangiang denggan asa gabe diurupi tod di porbadia hita di na martangiangi. Oh. Atau songo ni mana napa dua hon? Mau lihat ya? Langsung mamang. Jadi Laos nomor 2 itu mengalusi nomor sedai. Moloadong dongata atau suami atau istri atau saudara atau adik-adik atau yanakon atau siapapun mabe kacini roha pitor perjulu hita martangiang itu ai molo sia dirita dak sanggup kita martangiang amu kita tuh ale Tuhan asima roham perguguyau bui au memaafkan sianui jala lihat tuau imana kingani dimensi indip kekuatan di dalam diri sendiri merguguau memaafkan maka lupaon akka haci ni rohai ala haci ni rohaon baik secara fisiologis berbahaya doi molotasipan haci ni roha saya ingot-ingot sama dengan menyimpan racun dalam tubuh gitu. Molo setasipan akka haci ni roha
akka hata na hurang dinggan nama makasitiro hatta doa akka pangalahur orang dinggan gabe racun di ngudutta. Jadi martangiang mahita tu ale Tuhan perguguyau asa buyau Tuhan memaafkan mengalupahon. Jadi memaafkan dan melupakan dan menerima itu apa adanya. Nah, suku-suku nomor 2 daki boharo hita martangiang bangguira ngata botoi. Aronggo dengan na bodo martangiang pribadi, gue bersama-sama. Alai dalam hal sono secara khusus pribadi mahita satu sada kamar tertentu mersinggah kita bodo dakolan yang cara duduki dang nai mengatur daw dang na cara duduk cara mersinggah nangi alai ano gue dengan mersinggah niba marsobat tu di bata ali Tuhan boy no tangis boy. Jadi martangiang so kami di Pentakosta bodo tangis. Tidak apa-apa nangis berdoa. Nggak apa-apa. Curahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala kuatirmu kepada Tuhan. Biar Tuhan melihara. 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi sungguh-sungguh serius. Dakola seriosa. Ale serius. Sungguh-sungguh. Hibul roha. Matanya itu dipatah. Marsoba itu dipatah. Tuhan asiroham. Sesa dosa kunang-udang. Urupiau. Perguguyau. Mengadu pahon. Aka hata nahurang denggan. Aka haci ni roha. Ala ni hata ni sianui. Pergugui Tuhan. Songon Yesus na memaafkan au. Songon Tuhan Yesus na mengampuni dosaku. Kuatkan saya Tuhan mengampuni dosa mereka. Songon kata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Alai kusitok kita martangiang. Jadi menolak pendakingan martangiang kita secara pribadi bersinggah dengan serius sungguh-sungguh. Bodo roilu, bodo tangis, pokoknya curahkan seluruh isi hati kepada Tuhan. Unak tasipan dainanga, nabahai molo tasipan, gabe racun di, akka hosom, akka suguni roha, hasini roha, gabe racun di dalam tubuh. Ibana guda kalian bersahid, akka saya jantung, saya darah tinggi, saya liver, apalagi saya mah. Jadi maaf. Dan dokter awal, kebetulan permek dokter pisakan dokter, usaha buku sudah, memang banyak penyakit mah timbul karena dendam secara psikologi, sehingga merangsang mah itu mengeluarkan asam lambung yang tinggi, banyak. Jadi dakola ala di cabe, ala di lesiak, ala di lemak. Doa takkan orang makan alai doa masalah fisiologis boleh merangsang penyakit mah. Jadi berdoalah secara sungguh-sungguh. So ini majo sementara buru muse tabagan jamolate. Molate amang pandita nami sayang giat matutu alus nakingan nungatung takasbe tu inang namanukun jalaboy diulahon. Mungkin mulu adong nanang siaban yang mengpedita manalu adong huwer sonda buka mikrofon na. Oh ya, mulai tadi amang lekson songon nabay hata siya namang berita tanah kinon. Sa tikos na nung atong takas jalan nal nung atong tikos itutu. Ima tu suku-suku ni dan anak ronda dua i. Ale do kunin nang nakinon so dia do mga dua pidongan. Nung atong nianggap be keluarga ni iba, saudara ni iba, hape tumbuhi hape mabayan hacit na rohani iba ni nenangin. Jadi alusnya memang molosian bibeli idokon sada Korintus 10 tolu, ia holongi ima labok ni roha. Holongi dang mabalos akan jahat. Alay holongi manutupi hasalaon, manutupi saluhutna, marhite holong ni Jesus nang tajalo siya Tuhan Yesus.
Amin. Amin. Yang gusang gugut tada mang dainang dang buta ulahuni. Ido alana ang godang jol mana persea, ang godang nong anak ni debatai bana, tung subui ibana mamaafon dohot sian iya sinerohanai dang buinon. Kemansikor ordo di bana buha asa dibalos. Alai sudah hita nong anak ni debata, sudah hita nong prosedu Jesusi. Dileo do hagugo tu hita ima, hagugon holong ni Jesusi, asa bui hita manutupi sudah hasalaun. Lubisianita he laos bui hita mabalos haja hatom ni dong arta itu hita dohot akan nadinggan dohot akka holong muse. Amin. Kita bui gabi maila dong arta na marjahat tu hita ala tabalas tabaloson haja haton na binenay dohot akan nadinggan sian Tuhan Yesus. Itu damang dainang alanido so narukon yamang parjamitat na kinong tungholan alanido tungholan alani na prosetu Jesus debatama na dokter di Purbadia dohot holong nai na mangula di hita holan marhita ido bui hita gabe malua siat dendam alai mabaloson akan jahati dohot naringgan ido alana dokter Jesus morodang rohamu dohot batu dang gurmai bana pisang ninna morodang gabe anaknya debatai bana tunggu subuh di ulahoni alai hita nang persiatu debata tunggu dia tahu lahoni ala gogo do waso di Jesus narong di hita ido tapake la maulosa maulate amang pandita manalu nang manabore nang pinasaha ni amang pandita tanakingan maulate matutu tauduti mause amanginang adong suku-suku songoron amang horas amang pandita Belsing si Hobing au si tua en sinaga si Medan godang dobang sobatak maul gabi tiruan ala bang sobatak menjaga harga diri wibawa anak ni raja gabe adong gijang ni roha bohado mengatasi i amang nian gabe mula-hula do nakingan tu bohado mengatasi i songon permurut nakingan sonon ni gijang ni roha alai langsung matu amang alusi amang mamang. Maulate amang. Memang masih tohor ni. Ido horok kondakingan, ido saba si nyala batak. Alai nakingan kita bayar mata malalu. Ikon tak tinggal homa sifat-sifat yang lama dan kita masuk kepada sifat-sifat yang baru di dalam Tuhan Yesus. Ido benarong masa istilah di hita hidup baru. Hidup baru. Jadi mulai dong jo kelompok doa tahun 60-an ketua game kayau isima masa istilah hidup baru. Itu. Au ketua game kay tahun polisia. Jadi molola jo kami nak napo-buahon baik di luar negeri baik di dia selalu hidup baru. Jadi hora ondo naboi merubai. Mari kita tinggalkan sifat orang Batak. Tetap orang Batak kita, tetap orang Batak. Tetapi sifat yang tidak baik itu, jujur kita akui ada, kita tinggalkan hidup lama. Mari kita pindah ke hidup baru, yaitu hidup di dalam Yesus. Merendahkan diri, memaafkan. So pada kone teman-teman dakingani, boy hita mangulu di bagasa Yesus, ala di hokop Yesus hita, di hapi nur silang ini. So ni hita boy makokot bangata, nak pedibain hasi rohata, tabain ada yang ketibana, alai amang si majutak, amang manalu, do tita saluna. Memang tohoro agak maulo to. Satu nuain gudang do behalak Batak na marang di hurang dinggan heran doaw alai beti minggu berzamita abaraha marminggu jadi pordulo song non jumon pordu hiedon modate ma dia bang Thomas si Hobing do Pak Utel Manalu
Menado di mata si bajutak. Masih perlu non kebaktian jubsong non. Boy tabu diskusi bebas kan? Tabu. Memang itu. Mari kita tinggalkan hidup lama. Mari kita masuk kepada hidup baru, yaitu di dalam Yesus. Karakter Yesus Kristus mengampuni, 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 mengampuni. Amin. Itu. Mengampuni. Luar biasa. Unang banyak terjadi be akan marah-marah yang dinggan. Karena berhula-hula yang dinggan. Adanya kahata saotik. Aduh. Apa yang saya dibagi hatan itu hatta. Jadi mau lihat mah tabu diskusi tau. Tabuhian. Oliate amang pandita nami naung mga Lucy suku-suku ni amang Nelson Sinaga nakingan. Tahu duti ma muse acarata nung mengangkat tangan ninang Boru Huta Barat na dong lora suku-suku na. Langsung madileo kami tikinang Boru Huta Barat. Horas Mauliate. Horas Bisa dengar? Bisa dengar suaraku? Terdengar ini. Mauliate. Sebelum manuk kunau, mungkin namang pendeta dang ditadabiau, au seniorna di GMKI naking barusan didokon nasida ketua, au mah anggotana. Oh, itu siantar. Maju pemerhiti Jumat di Bagasa Purgino. Amang tiki kuliah, kami di FKIP Nomensen. FKIP. Amang di STT. Iya. Sama iya. Udah saya ingat. Ingat Amang kan? Kiance. Iya betul Amang, betul. Aduh. Udah ku ingat. Puluhan tahun sudah Mang. Puji Tuhan. Udah lama kali lah. Puji Tuhan. Amang tetap seperti dulu. Ganteng. Iya Mang. Jadi Naneng Manukun mau dihita halak Batak, terkenal halak Batakon keras hatinya. Iya. Mace keras ya. Jadi memang adong masa halak. Dia aktivis do di gereja, para hari Kamis, para hari Jumat, sudedo di huton. Alai dia dendam, mempunyai dendam do seseorang. Jadi dinasihati mah, unang songoni, mengampuni. Daong, iko ku balas, asa puas. Jadi kepuasan nih halak Bataki, ima molo membalaskan dendam. HP firman Tuhan madokon mengampuni. Nah, songo dia do jalan keluar no namang. Bahasa adong istilah di halak Batak, iko puas, asa puas nina. Nak na jahat pe diulahon ma pokokna puas. Dak peduli tu hatani di Batak. Nak pe ibana aktivis dan aktif di gereja dan sebagainya. Jadi lebih kuat kepuasan nai mengatasi firman Tuhan nong di jalo nai. Jadi tolong mau namang bohado asa paradi mohon boleh berubah di halak kita Batak. Mauliate inang Murta Barat Fence. Iya Bang ya. Pas sitokian hatani nange. Ima kenyataan. Iya. Alai puji Tuhan. Nungaro barita nauli tu kita. Nungaro firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi ikon berangkat mahita sia Lukas sada ayat 70 itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Jadi memang ikon mujizat mana boy merubah karakternya halak Batak. Kemujizat tuh. Dan boy merubahnya cara-cara sono dadang boy. Karsian. Jadi ikon benar-benar berdoa sungguh-sungguh. Ibadah orang kanengan, boy berdoa 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bisa menangis, curahkan seluruh masalah hidup kita. Jadi, jalan tanuk merubani Tuhan, robah sikap saya Tuhan. Ay memang di halak Batak, atas orang masautik, maaf. Mulu berbeda, ise perpudi mendokata iman orang. Gitu. Jadi makatai, kau dia sih, kau nak perpudi. Jadi menangis perpudi, siapa yang terakhir ngomong itu yang menang.
Jadi ujungnya saya seorang. Nah, mampu kita mengatakan tak usah saya yang terakhir. Sudahlah. Tuhan Yesus sampai tersalib untuk mengampuni dosa saya. Apalah ini? Hanya dengan kata-kata. Saya ampuni kamu. Kemudian praktek. Memang molo dalam hal-hal nasong non dan bumi holan martangiang song hakabibi. Adi Tuhan asima roham sesama dosa nami. Boy do. Alai ikon secara khusus iko boy hira namar seranggu do Tuhan ini. Udah kondak tiga boy sampai roi lu sampai tangis makaul Tuhan ini secara sungguh-sungguh iko mujizat bana. Ada sangat luar biasa karakternya halak batako. Luar biasa. Jadi luar biasa mana? Iko mujizat mana? Jadi cara kita berdoa juga harus benar-benar. Jangan asal berdoa. Jangan asal berdoa. Harus sungguh-sungguh. Marsiranggu doa Tuhan ini. Marsiranggu doa Tuhan ini. Makaul Tuhan ini. Ikut dihaul Tuhan ini. Jadi secara sungguh-sungguh. Memang namau lo mengampuni halak. Mulu sugu apalagi tanggap kita ujago saya di mana itu toh. Tanggap kita lebih hebat saya di mana? Di mana sih? Sitak kuno ko. Sitak kuno ko. Bapak soro. Itu gijagi roh kan. Jadi ikon tabolok ko di sini. Kita curahkan seluruh. Jangan lagi ada kesombongan, keangkuhan. Jangan lagi. Kita tinggal itu buki ikon motor, toman, badia. Jadi ima itu buru tawarat. Iya mang. Mau lihat ya mang. Gabe huigot. Nah 50 tahun dah lewat lu biak ke. Iya mang. Berarti amang umur sedia senari 80. 70 doh pe. Oh 70 ya pas. 70. Tapi tetap awet. Hamu noeng. 75. Baik mak. Itu 2 tahun digijak itu ruku kamu. Iya mang. Iya. Alai. Saya song 17 deh kamu nih. Awam juga. Iya mang, karena sini rohani itu. Puji Tuhan lah. Amin amang amin. Puji Tuhan lah. Au pesi tua do jadi sering melayani. Jadi yo ikon betul-betul kita makal Tuhan ini kita nyata sitong. Jala tadok saya hidup semata-mata anugerah Tuhan. Contoh bani. Ayah boleh olahraga udah jam siang tu tengah 10 olahraga. Bersyukur menikmati matahari. Terudok kosong no. Siapakah saya? Kok bisa saya sampai umur 77? Hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Amin. Amin. Jadi jangan dong betul lala satta margi jangi roha angku. Tidak ada lagi alasan kita. Benar. Tidak ada lagi alasan kita. Kalaupun ada kata memang maaf dak kebe binige hata sini roha maaf. Molonweng mulai hira-hira depesiun au tak pola rong ben ya nakahata na hurang dengge biau begitu au. Maaf dah karena menurut dia. Alai moroyo akan da jolo tok pada aktif di game aktif di dia tiki mengajari be dikit. Olo dokter sona cara-caranya kadongan doseni dani. Gitu. Alai teroro dia, ale Tuhan, puji Tuhan. Siapakah saya? Saya bisa bernapas semata-mata anugerah Tuhan. Anugerah. Jantung saya bisa berdenyut semata-mata anugerah Tuhan. Anugerah. Bukan saya atur bisa jantung berdenyut. Bukan saya atur bisa saya bernapas. Bisa saya berjalan. Bisa melihat. Bisa mendengar. Bisa berbicara. Semata-mata anugerah Tuhan. Oh haleluya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kalau ada pun orang yang menyakiti saya maafkan. Amin. Tapi robah dia Tuhan. Tolong dia bertobat. Tapi jangan lagi ada dendam. Ada memang mau adong dendam, kurang usaha di kita, kurang adong dendam. Tolonglah, jangan kita menyimpan dendam. Rasud dendam di duta. Rasud. Jadi terus kita hapus, kita lupakan semua. Atenang, Hurta Barat. Iya, Mang. Mau lihat ya, Mang. Di dia butuh tinggal main. Siantar, Mang. Siantar deh. Iya, pernah tuh Papua. Jadi meninggal suamiku ya pulang lagi Siantar. Di Jalan Mojopahit? Enggak, di Jalan Asahan. Oh, Jalan Lapangan ya, Jalan Lapangan. Ya. Asahan. Jalan Asahan? Iya, Mang. Oh, Jalan Asahan. Dekat nomor seni itu ya? Iya, benar. Olo. Oleh nang. Mulai menang. Ya, Mang ya. Olo. Selamat melayani ya, Mang. Oleh nang. Ya, tema itu, mulai tema di Tuhan, mulai tema di alus, nong pinasahan ni amata parjamita. Tahu dulu tiba muse, martalian dan doh na perjolo nakingan di dok songonon. Jadi molo di dok lemah lembut dan boy muruk berarti ati amang atarinna. Dan boy muruk berarti ati amang. Martalian doh suku-suku nakingan amang. Atar songo dilo hira-hira amang. Molo lemah lembut boy do muruk atar hira songonima. Hurala. Dan denggab bemuruk. Ayah marah sa tamuru. Ay ngulutob basa-basa do. Yang araw wala sa tamuruk sebetulnya. Jadi saotik ay araw ngolongan tuduri na pemuruk. Molo maridi bana alangan betua mede busa tangan na. Jadi mololo buruk tu jolma tu diri na paholo na buruk. Jadi songonahu maaf lang na poda bawa na madokon do. Molo songon na maridia mede busa ito senyum pa perjulu. Maula ate Tuhan. Boyau digijang pitupulo. Ayala digijang pitupulo no mura sabu mede busa tangaku. Iba negatya kada dana dak sabun nahipalibe cair mana. Inda tabudi. Mula semardebus sabuni. Nah, ini maksud di sini, sebetulnya apapun jangan kita marah lagi. Baik kepada diri sendiri. Ada bahaya secara fisiologis, sering marah kepada diri sendiri. Kok gitu saya? Kok gitu saya? Juga marah kepada orang lain. Jadi saudara kimar bari kita tinggal homa hidup lamai. Mari kita masuk kepada hidup baru. Hidup baru, hidup dalam Yesus, hidup bersyukur, hidup memaafkan, dan hidup menerima apa adanya, dan tetap bersukacita dalam Tuhan. Itu mang, boleh hati mang. Boleh hati mamang. Dia bismuna, sayang dia matutu. Takas, dia tusi, dongatan nama nukunon nakingan. Asabui di halusinasi di ulahon nasida dungi arong se suku-sukun songono namang manukujo amang aiboy do padita gabi pengacara ninna ulah kau sama aiboy do padita gabi pengacara ninna boy do padita gabi pengacara olo songoni masuk-sukun namang anggoya mang nalagu dangarong hakku mangalusi. Ay molo halusan non ngameng hakimi ngundikan. Dan dengan alai masing-masing ma sadar ma molo padita ma. Muluwoy dah. Ay alai setabi. Ay molo pengasara. Muna mo jumargebus. Olo di pagkajang-gajang kaayat-aya hukumi. Asa mo ng klien na kan.
Jadi Godang potensi institusi ya Mang. Godang potensi institusi saya godang kita. Jadi alai molo maddo dang boy manang boy dangan hak guna mo amang ba. Dan degak kita menghakimi. Alai mulu boy ba. Mulu boy dah. Ai ulaun hapa di tahun ini diulah dengan. Ai masih kurang dua yang nabutu. Tuak kabar tanah budi. Mang. Jala dong itabay naman ukunon ni idok sa ngonon. Mulu gabi pengacara iko muruk do mabela klien na ninna. Ay betul. Ay dakola ni be. Ono bada bay. Alai setabi kata ida dak sorahan ni si Joshua do si Sambo. Harap sudah. Alai setiap ya bang si majutak sona so di dia dong lagi pengacara dapat dita deh. Nadong dora di tadana sida. Jadi atar martalia manuai ngodo tema di Bornginon. Ai holan na muruk doroa pengacaraon. Jadi harus asapang natar heras di mana pada gabi di sukun. Mulate Mbak. Mulate ma dia lus munamang ido mangate. Jidang boy hita langsung menghakimi ate mang boy down. Pamang? Dang boy langsung menghakimi dang gabi istilah na. Unang menghakimi kita. Unang menghakimi kita. Tuhatta do na botisa do na holanon. Sita sesama hita boy saling mangido mamuluwi ba molodunggo di ladang Tuhan ba di ima di bula muluwi dah Panginoon. Ido arong dokumen na di sonni arong di Pekanbaru amang ninna. Oke, tahu duti manguse amang molo na masuk so na sorong besuk-sukun yan alai ba nileho mamuse tiki atik beha adong do pena hurang takas atik beha adong naneng manukum muse secara langsung songon na mabuka mikrofon do nakinga muse huida amang Nelson Sinaga naronggo suku-suku muna mang ka mang horas mang horas lain horas mang pendeta kita lamang daw kita lamang do gimana huingot jadi kan sa sektor hita Sinaga dohot si Hobing di jalan Not Samang au di jalan Gelas. Di jalan Gelas Medan. Oh, lo leni si Pran dokter. Ido ngawigot be memang. Nah, sa pungo hita PPTSB, sa punguan bosna sektor 25. Oh, lo ngawigot memang. Lo. Jadi nakingan ko nakingan aron nakingan suku-suku ko nakinto ala amang di mana masalah halak batakon bangsa batakon memang ala gudanggo batakon mandokon anak ni raja baru ni raja nak jadi sono kon yang manakin ini barang oli ba natong talu kan jadi mo datong memang gabe tiruan ala na magjaga ibawa dohot harga diri apalagi misalnya anak dengan bapak wah misalnya anak-anak menasihati bapak anak wah kamu anak-anak kenapa kau nasihati bapak ini hape mabin nasitong gonyakan sebetulnya anak sebetulnya buru menasihati orang tua dan sebaliknya. Nah, ale amang arong gramar perdumo no tu epistel hari Minggon di HKBP. Epistel 5 asal lebih menguatkan from ono borai 15 1 ayat 20 intina ima hatuban ni dosa dohot hatuban ni hasitongan. Jadi mulu hatuban ni dosa berarti dosa kan membawa maut kematian. Jadi memang molo hatuban ni hasitongan kebenaran pasti Tuhan ini makan membuat tu hanguluan na saliling nileleng na. Jadi mula totong dah hitai begasa dosa ba hamatiam ma. Masuk ma tu api narokol. Jadi mula tu sote ketera bodo mang ale bodo jo tabaya mang jo alana epistel tu hari Minggu rai. Mulang salah dia mang pendeta. Hatuban ni dosa dot hatuban ni hasitongan atau hamba dosa dengan hamba kebenaran.
yang telah dimerdekakan dari dosa menjadi kebenaran. Nah, patorang amat jotit na jomang masalah hamba dosa dohot hamba kebenaran. Manang amang Erikson, manang amang Manalu. Molo jadi dapat ni amang Padita do masuk ni amang Sinaga nakingan. Mau lihat mah. Jadi jelas molo hamba Tuhan ima mangulahon nasitong. Iya. Molo hamba dosa mengulahon nasositong. Akibatnya kematian selama-lamanya. Iya. Jadi dak pola mau latu sabtai. Ala jelas do. Jadi mari kita hamba Tuhan. Iya. Jadi ulo ko nakingani, mari kita hamba Tuhan pindah dari hamba dosa ke hamba Tuhan. Kita tetap di dalam Tuhan. Jala itu tujuan ni lembaga bangsa na pedilito. Asa boyo gurak kalak batak pindah sian hamba dosa tu hamba Tuhan. Hamba hasitongan. Hamba kebenaran. Asa boy sitok kita benar di dalam Tuhan. Jala kebenaran ini hanya di dalam Tuhan. Jadi sitok udah komunal rupanya. Jadi bata tinggal homma dosai, taulah homma kebenaran di bagasa Tuhan. Jala boy kita bergogo mengulahon kebenaran, molo di bagasa Tuhan. Dan boy taulahon secara diri tersendiri dan boy. Hanya kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita dapat melakukan kebenaran. Amin. Hidup. Jadi hidup di dalam Tuhan Yesus. Akulah kebenaran, akulah jalan. Tidak ada pun seorang yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Jadi hanya Tuhan Yesus. Hidup. Mau lihat mak? Ya, temang. Ang giat mo tu nunga takas naking tu amang Sinaga te. Oh lama. Taba mga bay nung arong niyan nakingan imataringo tu hatuban ni dosa do hatuban ni hasitongan. Moliate matutu. Jadi molo adong dope sadanay naneng manukun di hamu amanami dohotina nami songona siruhiet do di bagasan Bornginon. Alana secara khusus mahita halak batak nuaing bergumul dohita. Di tonga-tongan ni keluarga ta, di tonga-tongan ni masyarakat, apalagi mulu di tonga-tongan ni halak batak kita songona dihitaan. Saya nang mangasangi do kan songona dokon nyamang Padita nakingan. Na yang manian imana medok kata perpudi. Jadi adong dope hira-hira amanginang suku-sukun di bagasan rohamuna asal langsung mata suku tu amata Padita. Bisa narong dope partikiota sautik naik. Adong dope yang manukun. Dangarong beorowa nung ngatung takas be. Jadi ala sorong benanang menukun sayang dia matutu nang pinasaha ni amata perjamita nakingan taulahom mai di bagasan ngolutta si ganupari asaboy mahita tutu jongjong gabi tiruan di ngolutta di sadok pergulmiton ni ngolutta. Mauliate tu amang Padita nami amang Padita Belsing si Hobing nung mga lusi. Mulai ate di hamu amanami dohot inanami nung manukun. Jala muluadong naing hata panutup sian amang Padita Manalu manang Padita Tomos si Hobing. Adong siya ba muna mang? Adong sepasato muna? Oras. Jumolo mau lihat ma di amang Padita senior nami amang Belsing si Ombing. Mulai hati amang. Jadi naking kesimpulan adong dosa ada kata kunci naking di do amang Paditai
molo nang gabe sitiru dehita ikon hidup baru. Rekat kuncinaking hidup baru. Adolah patana hidup baruon ala adong kehadiran Yesus di bagasan rohata marhite todi parbadia ima hidup baru. Molo tajakon Yesusi taha porsiai bana gabe anak ni debata hita inda Yohanes sada ayat 12 ima hidup baru. Ahana baru gabe adong status baru sebagai anak ni debata. Molo anak ni debata do hita ikon adong DNA ni amatai di bagasan rohata. Karakter ni Tuhani melalui marhite bue ni to di parbadia ima. Naking holong, kesabaran, sukacita, lemah lembut. Jadi dang boy hita gabe si tiru on molo dang adong bue ni to di bagasan rohata. Dang boy adong bue ni to di molo dang adong Yesusi di bagasan rohata. Jadi molo status baru na hidup amang padidai hidup baru labatanna kita sebagai anak ni debata pardi surgo na mangaulu dope di portibion. Jadi molo mate hita manak adigape ikon tu surgoi hita lao ala anak ni debata do hita ala surgoi jabuni amatta debata. Holan anak nado nabu itu si ala nima ikon hidup baru hita jo marhite Yesusi nama ringinanan di bagasan rohata sebagai anak ni debata. Molong anak ni debata hita boita bertumbuh di bagasan karakter ni Yesusi. Buah-buah Roh Kudus molong adong be buah Roh Kudusi boi mahita mengampuni, lemah lembut dan mengejek bedang benci alani bue ni todi parbadia. Mulai tema salinai amang padita nami, mulai tema di kita sude naro di Bornginon. Nah king hubereng di son songon na adong sada senior senior gempai abang Robert Sitorus senior gempai doi abang Robert Sitorus boleh buka kamerami abang. Disconnect audio amang. Oh, dingot amang padita do Robert Sitorus lai apa lalai? Robert Sitorus. Bekas ketua GMK Medan dan ketua GMK pengurus pusat. Songon nasida no ro Bornginon gua keluar. Tanya deh. Tinggal di Bekasi di mana? Mulai mana hula-hula ku bang, malah nawalap buru terus. Oh. Oke mah, mulai teh mal songoni hupa ulak mah tu amang election si Manjunta. Horas mah. Mulai teh amang pendeta Thomas Siobing naung pasahaton hata panipuli nakingan di suku-suku Dohot Alus. Songoni mah kita di suku-suku Dohot Alus pinasahat mamusetiki tuamang Leonardo Sitanggang. Mau lihat ya. Mulai tema salina itu amang naposona amang padita Belsing si Hombing nang sungoni amang election si Manjuntak nong dongani hita di sesi suku Dohot Alus jala ngata begi hatani debata tung macai tolhas di pasahat naposona di tongat-tongat di bagas Bornginon ta jalo mahatai mangulu mahita di bagas hatani debata nong tabege di bagas Bornginon. Songon pajalwata tu hatani debata mari di mahita sian buku ede nomor 826 gohiau Tuhan. Go
Tabegima songon hata buah-buah manang titing nalahos yulahonon ni Gospel Light for Indonesia tujuluan ni hari. Relish Garden or Botanic Gardens. Leo, kirim jo gorne teh flyer ni BNP bangsa na piniliti. So na pa Jepang ada ba tal bata di Singapura. Aw kan lagi merdalani dia botanical garden ini. Jepang kan na bata do beri ko na ibuhin na tong so mabuhik ko sisi. Ibu, orang Indonesia ya? Yes, I'm from Indonesia. I'm Bataknis. Aku baru saragi. Oh. Eda baru apa? Oh, I'm baru combine. Baru combine. Serena. Yes. I am Serena. I remember you. You are. Yes, I am. Tayar Saragai. Oh, yes. I remember you. How are you? I'm fine. Hope fine do kan? Para kali ya baru batakon. Baru 3 hari di Singapura, lupa marata bata. Gak bisa deng hatana. Maksudnya baru saragi kan? Iya. Ada orang Batak juga? Iya. Aku baru hombing. Amang teh tabuna itu pajupak kape talak Batak di tanah ni hala Singapura nate. Adong duda bah, kamu pasti jarang mabege jamita bahasa Batak kan? Adong duda bah program nami di dok mabangso na pinilit. Kan? Di minggu ketolu setiap bulan hari Salasai. Ini mah tuh hamuna flyer nada. Asa dong. Flyer. Oh lo mga tusi madaydak ko. Ay bahasa Batak ko tong no bahasa Batak biya may besyak ko taw ada ba? Parpeha toluin na. Oh iya. Ba par huta hiyam ma. Mga tusi mamuna. Iya. Matuha muna da. Okay. Muna tiang bulan da matchay tayo biyad do marsaw kita. Bahasa Batak. What are you three talking about? What language is it? I'd like to know. We are talking in Batak. Batak? Yes. Yeah. Which country's language? Yes. Yeah. I would like to learn Batak. Something interesting. Oh, thank you. Welcome. Maida, masih doh pehamian noda. Moliate Maida. Thank you Eda. Tayar Saragai. Tiur Saragi. Sopa maja obare batata,
Songon lima, songon titing dohot buah-buah, nalahos yulahon ni Gospel Light for Indonesia, tuari nalahoro. Nunga sahat behita amang do inang tu partikian ujung ni partikian perjupangat di bagas bornginon. Tadi mahita lau mangujungi perjupangat di bagas bornginon, dohot tangiang pangujungi, na dibuat ni amang padita belsing si hombing MTH MA tunasida wasahat kami. Martangiang mahita. Ale Jehovah de bata amanami, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate ma Tuhan di pasarohan nami Tuhan. Di pasu-pasum, di padonganim, di pertemuan nami, kebaktian nami, nauli di Bodarion. Mardalan do denggan di bagasan asini roham. Pasu-pasu ma Tuhan hatami asa hanguluhok kami. Asa boy kami Tuhan tiruan teladan di nahumalia kami. Marhite haporsiaw na sitong. Dohot benge ni roha, dohot sabar ni roha. Dohot holong ni roha. Marparbue Tuhan holong ni roha nami. Makorohon lam gudang gedongan nami. Roh madapotoko Tuhan. Pasu-pasu ma pengurus ni punguan nami. Bangso na piniliton. Pasu-pasu na sida Tuhan. Asa boy Tuhan makubasi punguanon terus mardala do dinggan. Pasu-pasu sudi Tuhan akka acara nami itu akan nabangihut tanggal 22 Oktober do November do saturusna memuji dohot pasang pokok. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami na mengajari kami martangiang tangiang ale amanami rakmadok mahita tangiang ale amanami ale amanami nadi benua gijam sai pidobadia mabuar sai Roma karajau sai saut songon nadi benua gijam Leo Tuhan sadarion luar siapa sesama dosa nami songon panesa nami di dosa yang nama dosa Tuhan unang kami tugion pabujunan balua mahami siap pangago ay horo na putarajaon dohot hago rodi hasangapon rodi diling na amen. Di pasu-pasu Tuhan debata mahita di sodakon Tuhan debata bohina tuhita jala asima rohana bidah kita di dopakon Tuhan debata bohina tuhita jala di pasarhoma damena tuto ditabi. Amin. Tendohon amin tulu hali. Amin. Amin. Shalom. Salam. Oras. Yesus memberkati. Oras. Amin. Halo. Songon lima, songon acarata di bagas bornginon, ima bangso na pinilit, kirim rohanami, tuhita saluhutna, buhita pajupang muse, diari, di bulan naloro, ima di acara nasarupa, ima bangso na pinilit, nang songni di program-program na dipatupa kami, di bagasan Gospel Light Indonesia. Songon pangujungi di perjupangatta di bagas bornginon, jala sabbel marsisean mahita, rap mahita mengedehon, edde, otanobata. Otanobata
Oras Marihita Saluhuta. Oras Le Fernando. Oras Amang Pandita Belsi. Oras Oma Lele Kusian SMP na Julo.